Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Kores Marwen uba bat yaka kerdan sketri jangka seng kongres hanong po ribhoi district haka khatsau teri unai wing ar hajar puar ula IT da kashiti in okam shakinong yalam jangka seng kongres ha kongres bhavan Shillong ha ka jinge kren markilar pathai khubor uba Kores Marwen ula penpau ka jingbam don shu ya ka jinge dei jingmot hapo ko kongres na ka daw baka seng kongres kala penbana ban ai tiket ya ka kongrona candidate kabla long ka MDC barim jangka nong po constituency kabadang shumi dang shen na ka UDP marban penyaso siya ka seng kongres. Adu bang tiap vote mengkong ke vote dengan ada kongres. Adu ke last election. In fact, haki board bela dep nam de day bakit kam ke parti kongres. Rehadin ba ino ba Amiral Bonds imula ya ke parti hadin ba ino MDC. Te nakaliang jong ke MPC nakaliang jong presiden ilawan pen request yang aban ban lumban lang be kongres apo no constituency. But lale kumta re kat bangi dang bi kesni na i parti kadang plot nama bali kamdon ka jingya trilang lan kamdon kata ka benong haktin parang well organized ma kamtam hanu ko constituency kamtam ki long neglect ba ya kini ki grassroots worker ki badai ki original ki ba thebut di congress dei halor kani kan rem ba ki bakon ki white ba na ki shispa ko prashnong ki ba ngala julai bania selok ki ko asu bendon ba congress namar ba ka jing tap ya ki breu congress mata kamtam candidate in the day breu bakit ya ka kam na parti congress idi bawan na kawai parti UDP renyu mangi la accept i na ka yang jongi ribon ba hi ki accept i batte halo ta kanong rem ngaro nganom don jingmut su la dengan tre ba parti congress habagi ba kim baro sis pa ko price nong hapo ko constituency kim support su ni naga liang ke parti congress le ki ba don ha ko pon ko constituency la su neglect ba ki don su ba geli don su ba kanjo yanongin ai ticket kumnongin ai ticket la su ino la ino kum tu but dei halo ta kanong rem hi ba ngaro ngas ngo shem jing e ba kam su don jingmut su ban parti congress but nganong ep ke parti congress hanong ndi tang hanong po ha baro ka we riboi hi ka telot but ngam kam don ijung kam idon jingkerman e rem job yang ban kan wan bang na pori district pitip ba ngadiu ba Kores unde politician na do ki por balai de boya kura ngapau pau per them de politician ngapau per thei we na bala nosnya haseng haka imlang salang ka bai kura andai ngam purom ya ka parti ngai ka parti de halo ka takanong nga pediang ke jingker pat jo ke MPC bahkan thungnya kom sekretari jong ke MPC ban in charge kan po constituency ban lum ban lang biang ke parti andai haba gila ai ta kalung korban kit ya kata kalau korang dari pause kamdon pat ka jing ya trilang lane ka jing burom lang eki grassroots worker deh tak kan lor kata kan rem ngam sudon jing mucu.